Y lo tenemos que vivir para ir con Cristo. Aleluya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Amén. Están las puertas. Il est à la porte. Y para ir con Cristo Il faut aller avec Christ là. hay que vivir el Vous Evangelio. devez vivre l'évangile. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. En esta noche, Assoya, alabanza, adora a tu Dios. adorez bon Dieu là. Cristo vive. Christ vivant. A su nombre la gloria. Non, c'est gloire. Estamos contentos de ver a nuestra hermana Iraida con nosotros. Amén. Nous comptons ouais c'est Iraïd ensemble avec nous. Está otra vez sobre esta preciosa isla. Gloria a Jesús. Ici encore sur l'île précieuse ça. En esta noche Assoya. Alléluia, gloire au Seigneur. vamos a hablar On va parler tocante de la salvación y la llenura. au sujet de délivrance et dernière dimension. Amén. La salvación y la llenura. Délivrance et dimension. Y lo que vamos a ver específicamente Ça que nous parlons spécifiquement, son las señales de la salvación c'est signe de délivrance y de la llenura. et de dimension. ¿Cuántos son salvos en esta noche? Même monde qui sauvé la soya. ¿Cuántos son llenos en esta noche? Même monde qui plein à soya. Pues Dios bendiga a la hermana Dulce, cuando ella dame la bienvenida. Bon Dieu bénisse cette dulce. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Vamos a atender este tema estos días. Nous allons parler des thèmes ça dans jour ça yo. Amén. En el ayuno también. Dans jeûne là tout. Y después vamos a terminar el estudio de que estábamos llevando de la fe, la oración y el temor. Nos falta el temor de Dios. Amén. Après nous allons terminer étude nous allons commencer avec la foi, la prière et craintif. Pero encontré este tema Et nous rencontrons thème là. y me lo hallé muy interesante. Nous jouons un thème très intéressant. Y lo vamos a analizar juntos. Nous Amén. allons analyser ensemble. Vamos a orar, hermanos. À nous prier frère yo. Vamos a pedir a Dios su guianza en esta noche. Demandez bon Dieu aide li à soya. Su unción, su gracia. Onction li grâce li. Que Dios ministre en nuestras Que bon vidas. Dieu ministre dans la vie nous. Padre celestial, Papa bon Dieu. Dios de gloria, Bon Dieu de gloire. yo te adoro, Moi Señor. adorer au Tu Seigneur. iglesia te adora, L'église Jehová. adorer au Seigneur. Tu iglesia te reconoce L'église reconnaît au y Seigneur. honra tu nombre, Señor. honore no, Y Señor. exalta tu nombre. Exalte no. Porque no hay otro nombre, Parce que no hay aleluya. otro nombre. Tu nombre es maravilloso. El nom Tu merveilleux. nombre es grande. Nom grand. Solo tú eres Dios. Seulement même c'est bon No hay Dieu. Dios fuera de ti, Pas que bon Señor. Dieu qui est comme moi. Por eso en esta noche Por esta soya, estamos aquí nous ici para là, adorarte, pour adorer, alabarte, nous louer, reconocer nous reconnaître que tú eres Dios que vous êtes bon Dieu. y decir, Señor, Dis Seigneur, que somos tus siervos, nous sommes Jehová, serviteurs au tus Seigneur. esclavos. Nous sommes Tú serviteurs. eres nuestro dueño, Nous Señor. sommes maîtres nous. Oh Jehová, en esta noche Bon Dieu glorifícate Jehovah, sois en glorifié. el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Dios Espíritu, Bon Dieu haz l'esprit. maravillas Fais merveilleux. en el medio de nosotros. En mitad nous. Que tu palabra Que parole salga con autoridad Sortir avec autorité. y unción. Onction. Toca corazones, Touche Dios. cœur, bon Dieu. Un despertar Y un réveillement. en tu pueblo. La mitad de Un poids. despertar Y un réveillement. en los que están escuchando. Si la cap écouter. Sopla Souple. sobre del norte. Souple dans le nord. Sopla Souple. sobre el sur. Souple dans le sud. Sopla Souple. sobre el este, Souple dans Señor. l'est. Sopla Souple. sobre el oeste, Dios Dans mío. l'ouest. Sopla, Espíritu Souple, Santo. Jehová. Sopla sobre este pueblo. Souple, souple, Sopla. souple. Sopla unción. Souple onction. Sopla. Souple. Sopla poder. Souple pouvoir. Sopla. Souple. Sopla gloria. Souple gloire. Sopla. Souple. Sopla rabasaya. Souple gloire. Sacabashaya. Souple. Ay, rabacabashaya. Que bebebebesaya. Rabaki my switch. Bebekebesaya. Rabakabashaya. Rabakai switch. Bebekebesaya. Oh, a su nombre gloria. No, bon Dieu, c'est A la su gloire. nombre gloria. No, no, c'est la A su gloire. nombre gloria. A su No, nombre no, c'est la gloria. gloire. No, A su c'est la nombre gloria. No, bon Dieu, c'est la gloire. Cristo viene ya. Jésus-Christ a venu. Cristo viene ya. Cristo a venu dans la Cristo course. viene Cristo ya. viene pronto. Despierta. Réveillez. Despierta, iglesia, despierta. Réveillez, l'église. Despierta. Réveillez. Alléluia. Rabakai suete bekai suike bebebe Isaya. Entierremos proezas, Señor. Nous-mêmes, faire un pile bagaille, Seigneur. La gloria solo para ti, oh Gloire Dios. seulement pour nous-mêmes. Vaso de barro somos. Nous sommes vers En le estos Seigneur. vasos de barro, Non, Señor, vers ça, vers la has bouche. depositado tu gloria. Déposer gloire. Gracias, Padre. Merci, Papa. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Pueden sentar, hermanos. Gloire, chita, frère.
Dios es bueno Bon Dieu bon. y Dios es grande. Et bon Dieu grand. Dios es, no hay nada mejor que Dios, aleluya. Pas rien qui plus meilleur que bon Dieu. Salvación y llenura, aleluya. Délivrance et dimension. Vamos a hablar tocante este tema On va parler au sujet des thèmes ça. y muy especial vamos a hablar, Et hermanos, très spécial, bien spécial, nous allons parler tocante las señales de la salvación y de la llenura. au sujet des délivrances et dimension. Alabanza al Señor, amén. Salvación Délivrance y de la llenura. et dimension. Gloria al Señor. Vamos a ver en la introducción On a une introduction, algunos términos. quelques terminaisons. Amén. Hermana Cindy, begrippen, términos. Algunos términos Quelques terminaisons. que muchas veces hablamos de estas cosas, Que plusieurs fois nous parlons de bagailles ça, yo. pero que tal vez en nuestra mente no tenemos la misma definición. Mais peut-être même nous n'avons pas la même définition. Son palabras conocidas C'est moi qui reconnais. y uno lo usa Yo nous utiliser asumiendo ou assumer que cada uno de nosotros que chacun de nous comprende lo mismo. comprend le même genre. Pero vamos a ver en esta noche. Mais nous parlons de ça ce soir. Primeramente, importante para este tema es Premièrement, important pour le thème ça c'est la entrega. remettre. La entrega no es igual a búsqueda. Remettre c'est pas même genre avec chercher. Alabanza al Señor, amén. La entrega no es igual a búsqueda. ¿Lo Remettre entienden? c'est pas même genre avec chercher, vous comprenez? Si no están de acuerdo, pueden alzar su mano o si quieren añadir algo, amén. Si vous pas d'accord ou bien vous voulez ajouter un bagage, vous pouvez lever main. Primero, la entrega no es igual a búsqueda. Premièrement, remettre c'est pas même genre avec chercher. Búsqueda Chercher es oración. c'est prière. Cuando uno está orando, Là qui va la prière, on va prier, ayunando, on va faire jeûne, está en vigilia, on a fait des nuits, está en matutino. on a matinée. Alabanza a Jesús para siempre. Amén. Amen. Están teniendo dificultades allá atrás. Alabanza al Señor. Alléluia. ¿Tengo que hacer algo acá? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloria al Señor. Adora a tu Dios. Amén. Adorez bon Dieu. Alléluia. Tenemos también los hermanos que están en sintonía. Et nous avons un frère et qui branché. Pues vamos a ver para que ellos también pueden estar viendo alabanza a Jesús. Nous pourrons aller faire tout ça capable pour eux-mêmes de boire. A su nombre sea la gloria. Dans bon Dieu, c'est la gloire. Alléluia. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Alléluia. Béni soit le A nom su de nombre Jésus. sea la gloria. Dans bon Dieu, c'est la gloire. Te adoramos, Señor. Nous adorons au Seigneur. Te exaltamos, oh Nous Dios. exalter au bon Dieu. Alléluia. Gloria a Jesús. Aleluya. Alors merveilleux Seigneur. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amen, frère mio. Gloria a Jesús. Adora a tu Dios. Adorez bon Dieu là. Alléluia. Alabanza al Seigneur. Alabanza a Jesús. Maravilloso Dios. Grande y bondad, Señor. Precioso Gloria al Dios. Señor. Amén. ¿Cuántos son salvos en esta noche? Amén. Esas cosas modernas son buenas, Et bagay modèle ça yo bon. pero no van junto con la unción a veces. Mais Aleluya. il va falloir pas marcher ensemble avec fonction. ¿Cuántos son llenos en esta noche? Combien de monde qui plein à soya? ¿Están seguros? Ou sûr certain. Pues vamos a analizar Eh bien nous allons si analyser esa salvación que usted obtuvo un tiempo atrás si délivrance ou te joindre quelque temps passé, todavía está ahí, sí o no. si jusqu'où il est là, oui ou non. Vamos a analizar On va analyser si usted está bautizado de verdad con el Espíritu Santo o no. si vraiment vous recevez le baptême de l'esprit vraiment soya. Para poder alabar al Oui, Señor. Pablo le Seigneur. Vamos a ver las señales. On va voir signe. Amén. Que hablan cuando uno, que la Biblia da Que la Bible dit cuando somos salvos les que nous sauver, y cuando somos llenos. les que nous plaint tout. Amén, hermanos. Amen. Alabanza al Señor. Yo creo que si usted, y no solamente las iglesias libres, Moi crois que non seulement l'église libre, pero muy especial las iglesias libres, mais plus spécial pour l'église libre. amén,
que hay un 90% que hablan lenguas que no son lenguas. Et il y a 99% qui parlent langage, mais qui parlent vraiment langage. Alabanza al Señor. Y hay un grupo que ni siquiera cree en las lenguas. Et il y a un groupe qui dit qu'il n'y a pas quoi dans le langage. Magda, Pita. Según dope alto que nana. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alléluia. Amén, hermanos. Amen. Pero la Biblia nos da solución. Mais la Bible dit une solution. Vamos a analizar On a analysé lo que dice la palabra. ça que la parole l'a dit. Amén. No me dan señal que puedo seguir, pero voy a seguir entonces. Il n'y a pas de signe pour moi continuer, mais je vais continuer alors. La salvación y la llenura, Délivrance et dimension, señales de la salvación. signe délivrance là, Gloria al Señor. Introducción. introduction. Entrega no es búsqueda. Remettre, c'est pas chercher. Búsqueda, cuando hablamos de búsqueda en la iglesia, Les qui sont dans l'église, on parle de chercher. es cuando estamos buscando a Dios en oración, Et qui chercher bon Dieu dans la prière, ayuno, dans jeûne, vigilia, dans veille de nuit, matutino, la matinée, cadena de oración, chaîne de prière, etc. etc. Eso es búsqueda. C'est ça qui chercher. Pero eso no quiere decir que usted está entregado. Mais ça ne veut pas dire qu'on remettre. No porque usted tuvo 3 días de ayuno, Ça ne veut pas dire qu'on fait parce qu'on fait 3 jours jeûne. eso quiere decir Ça veut que dire usted es una persona que entregada. c'est un monde qui remet. No porque usted levanta todos los días a las 3, a las 4 Et parce que vous levez chaque matin 3 et 4 du matin, y ora 3, 4 horas al día, que es bueno, vous priez 3 heures de temps par jour qui est bon. eso no quiere decir que usted es una persona entregada. Ça al veut dire que Señor. c'est un monde qui remet. Amén, hermanos. ¿Está claro? Est-ce que clair? Alabanza al Señor. Búsqueda Chercher, es el medio c'est moyen que nos puede qui va llevar mener nous a la entrega. dans remettre. Amén, hermanos. La oración, La prière, el ayuno, jeûne, la vigilia, veille de nuit, matutino, matinée, es el medio C'est moyen que nos puede qui nous capable llevar a la entrega. mener nous dans remettre là. ¿Me entienden, Est-ce hermanos? que nous comprenons bien? El hecho que usted es un hombre o mujer de oración Le fait que c'est un homme ou une femme de prière, no quiere decir que usted está entregado. ça va veut dire que c'est un monde qui remet. Alabanza al Señor. Para poder alabar al Mais Señor. capable de Seigneur. Para estar entregado al Señor Pour remettre dans Seigneur, se necesita más que búsqueda. vous besoin plus que chercher. ¿Quién lo entiende? Qui monde qui pas comprendre là? ¿Quién puede dar un ejemplo en esta noche? Qui laisse pas bailler un exemple à soi. Alabanza al Señor. Hermana Aida, alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Alléluia. Amén. Espero que el rapto sí estemos preparados. Et moi espérer que l'enlèvement nous prépare. Gloria al Señor. Amen. Alabando a Dios. Louez bon Dieu. Porque el Alléluia. Señor está aquí de manera muy especial. Le Seigneur Aleluya. là d'une façon très spéciale. Su gloria está en este lugar. Gloire bon Dieu ici là. Su unción está aquí. Fonction li là. Yo lo siento. Moi Aleluya. sensible. Alabanza al Señor. Alléluia. Louange dans bon Dieu. Amén, gloria a Dios. Yo puedo orar 3 veces al día, pero si estoy en desobediencia o no estoy obedeciendo la palabra, no estoy entregada. Amén. Puede entrar un ayuno con orgullo hasta allá Un jeune, peut-être avec un logo qui est bien haut. y salir del ayuno con el orgullo más allá. Sortir dans un jeune avec le gars là qui pire haut toujours. Pues la búsqueda Et bien chercher solamente seulement no es n'est suficiente pas suffit para ser una persona entregada. pour ser un monde qui remet. Puede entrar a una vigilia con odio en mi corazón Vous pouvez remettre, on a un veille de nuit avec raissement dans le cœur. y clamar toda la noche Relève pendant toute soirée y salir con odio en mi corazón. et puis sortir avec rancune ou bien raissement dans le No cœur. estoy entregado. Amén. Moi pas remettre. Se necesita más. ¿Estamos de Besoin plus acuerdo? toujours. Est-ce que d'accord? Cristo vive. Christ vivant. La entrega Remettre, te lleva a la llenura. lui mener dans la dimension. Amén. Vamos a hablar de salvación y llenura Nous allons parler de délivrance et de dimension y señales de salvación y llenura. et signes de délivrance et dimension. La entrega Remettre, te lleva a la llenura. lui mener dans la dimension. El rendirse. Descendre, Amén, hermanos. rendre. Eso te lleva a la llenura. C'est ça qui mène dans la dimension. Alabanza al Señor. Y en la oración, Y en la prière, en el ayuno, Jeûne. ¿qué hacemos entonces? Et bien, qu'est-ce que ça nous fait alors? Tratamos de quitar Nous traiter de retirer, o dejar a Dios quitar ou bien quitter pour de retirer, esas cosas Bagay sa yo. que nos impiden estar entregados. qui empêche nous pour nous remettre nous. Amén, hermanos. Amen.
En ayuno, Dans jeûne, decimos del Señor, nous disons Seigneur, Señor, quite este orgullo. Seigneur, retire l'orgueil. Señor, quite este rencor. Seigneur, retire rancune là. Señor, que rompe estas cadenas. Seigneur, casse chaîne ça yo. En el ayuno, Dans jeûne, amén, en esa búsqueda, dans chercher ça, tratamos de quitar nous esas traitons de cosas. retirer Jean de bagaille ça yo. Porque para estar entregado, Parce que pour remettre, usted necesita ayunar. on pas besoin de faire jeûne. ¿O no? Oui ou non? Alabanza al Señor. Ayunamos, oramos, Nous jeûner, nous prier, vigilamos, nous faire veiller de nuit. porque hay cosas Parce que il y a des bagailles que impide qui empêchent nous, la entrega. qui empêchent de remettre là. Cosas que usted no quiere soltar. Bagaille qui pas voulu démarrer avec. ¿Cuál es la palabra del Señor? Pero cuando uno está entregado, Mais là que on remettre, y más entregado, plus remettre, y más entregado, plus remettre, te lleva la llenura, les meilleures dimensions. más llenura, Plus dimensions. y más llenura. Et plus dimensions. Amén, hermanos. Otro acuerdo. Il y a un autre accord. Jesús es quien llena con el Espíritu Santo. Jésus, c'est lui-même qui remplit avec cet ¿Están esprit. de acuerdo? Est-ce que nous sommes d'accord? No es la oración, C'est pas la prière. no es el ayuno, C'est pas jeûne. no es la C'est vigilia, pas faire des es nuits. Cristo quien llena C'est Jésus-Christ qui con el remplit Espíritu Santo. avec cet esprit-là. Alabanza del Señor. La oración es un medio, La prière, c'est un moyen. pero Cristo llena. Mais Jésus-Christ remplit. ¿O no? Oui ou non? Yo oré 3 horas. Alléluia. Yo oré Moi, prier 3 horas. 3 heures de temps. Yo oré más de oración. Prier. Ajá. No llora. Oré más de oración. Moi, prier. Prié. Yo estaba en la cielo. Amen. On va pas dire que dans le ciel là. Prié, ¿tá? Moi, prier. Amen. Amén. Ma prié Moi, merci oration. 3 horas. 3 heures de temps. Alabanza al Señor. Eso quiere decir Ça va veut dire, que estoy entregado. moi, remettre. Ni lleno. Ni plein. Estoy bautizado. Ni baptisé. Jesús es quien llena. C'est Jésus qui No remplit. olvide eso. Pas oublier ça. Porque creamos Parce que nous croyons- nuestra propia justicia. Nous croyons avec propre Yo he justice. orado. Moi, prier. Yo he ayunado. Moi, jeûné. Estoy lleno. ¿Quién Moi, dice eso? moi, plein. Qu'est-ce qui fait ça? No es el ayuno quien te llena, es Jesús quien te llena. C'est pas Jean qui plein, c'est Jésus-Christ qui plein. No es la oración quien te llena, es Jesús quien te C'est pas llena. prière qui remplit, mais c'est Jésus qui No remplit. tienes que esperar el ayuno del sábado para estar lleno. Pas besoin de dans jeûne et puis samedi Porque pour plein. Cristo está aquí. Parce que Jésus-Christ est ici Y là. el que llena es Jesús. Monde qui remplit, c'est Jésus. Switch. Changez suite là, suite là. Alabanza al Señor. Alléluia. Alabanza a Dios. Louange dans bon A su Dieu. nombre la Dans bon gloria. Dieu, c'est la gloire. Ahora usted Ahora mismo. puede entregar al On va Señor. remettre le Seigneur. A su nombre la Dans gloria. bon Dieu, c'est la gloire. Cristo vive. Christ vivant. Jesús es quien llena con el Espíritu Santo. Jésus-Christ, c'est lui-même qui remplit avec cet esprit. Cuando hablamos de la llenura, hermanos, Il parle des dimensions, frère Msem. hay medidas de llenura. Il y a une mesure des dimensions. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Hay medida de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Il y a une mesure des dimensions de cet esprit dans la vie. Nous. Usted puede ver aquí vasos. On va boire la veille. Vamos a decir que nosotros somos esos vasos. On nous dit nous-mêmes, nous c'est versailles. Amén. Y el agua que usted ve entrando en esos vasos, L'eau qui rentre dans la veille. vamos a decir que es el Espíritu Santo. On nous dit qu'il est cet esprit. En esta noche hay vasos así. À ce moment-là, il y a un verre comme ça. Y el programa me quitó un vaso. Et le programme a retiré un verre. Me quitó un vaso. Il a retiré un verre. Porque tenía que haber un vaso vacío ahí. Parce Alabanza. que tu as un verre vide là. Hay gente vacía en esta noche, en este lugar. Il y a un monde vide là à ce moment-là. Vacía de Dios, vacío de Dios. Vide de bon Dieu. ¿Quién? Qui monde? Alabanza del Señor. Alléluia. Hay vasos con poquito. Il y a un verre avec un petit crasse, un petit tac. Hay vasos que tienen más unción, más Espíritu Santo. Il y a plus d'onction, plus de cet esprit-là. Hay otros vasos que tienen más. Il y a l'autre qui a plus. Adórate a Dios, Adorez aleluya. bon Dieu là. Amén, hermanos. Amen. Hay vasos que están casi llenos. Et il y a un verre qui est presque plein. Amén. Siente el Vous fuego. sentez du feu. Siente a Dios en esta noche. Je dis bon Dieu à ce moment-là. Y hay vasos que están desbordando. Et il y a un verre qui déborde. Están Yo llenos. plein, yo renversé. Están desbordando. Yo renversé. ¡Eh! Alléluia. Si rebaquisha tababa y sea. Oh, aleluya, adora a Dios. Adorez bon Dieu. Yo quiero desbordar. Moi, blé, débordé, renversé. Yo quiero desbordar. Moi, blé, renversé. Yo quiero Moi, desbordar. blé, renversé. Yo quiero desbordar. Mueble desbordé. Rebeshikabasea. Alléluia. Rabakiba y Sutebekeisaya. Oh, alabanza al Señor.
Tenemos que desbordar, hermanos. Nous devons déborder, nous devons renverser, frère Sam. Llenar Plein y bash over. et tomber, verser. desbordar. Et verser ou bien déborder. Alabanza al Señor. Pero pastor, ese algo se va a Mais perder. parce que l'eau, ça va le perdre. No, tiene suficiente para usted y otros. Non, il suffit pour même et pour l'autre. Cuando estás desbordando, Les gars, renverser. esa unción que está sobre usted. Onction sur moi. Toca a otros, llena a otros, e influencia a otros. Recibe, iglesia. Desbordar, desbordar, Renverser. desbordar. Renverser. Alaba, 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 alaba a Dios. Louez Dele la Dieu. gloria. Louez, louez. Dele la gloria. Allez, gloire. Oh, gloria a Dios. Oh, alabanza al Señor, aleluya. Alléluia. Y Rabaki Shvitabaka Isaiah. Adora a tu Dios, aleluya. Adorez bon Dieu là. Usted puede expresar su Vous deseo. avez expressé des yeux là. Yo nací en una iglesia libre. Moi, faites dans l'église Me libre. dijeron, Et on dit moi, en Den Haag hay una iglesia. et dans Den Haag, l'église, Cuando el poder de Dios le desciende, pouvoir de descendre, la gente comienza a correr, on commence à courir, comienza a danzar. on commence à danser. Yo dije, ¿cómo? Moi, je dis comment? Vamos a ver. On a l'oué. Yo no conocía el movimiento, On va aleluya. contre le mouvement. Y fuimos a una iglesia On est dans l'église, que es el movimiento misionero c'est le mouvement mundial. missionnaire mondial. Cuando estábamos allí, Et là, quand on était là, el poder de Dios on cayó va descendre. y la gente comenzó a On danzar. commence à danser. Y yo decía, On te dit, yo también lo quiero. moi-même, tout me plaît. Yo también lo quiero. Tú me flel. Yo también lo quiero. Tú me flel. Yo quiero desbordar. Tú me desbordé. Yo quiero Tú me desbordar. renverser. Yo quiero Moi, je desbordar. voulais renverser. Aleluya. Aleluya. Alléluia. Aleluya. Aleluya. Exprésate. Expresión. Expresa tu deseo. Expresa tu Yo deseo. quiero estar lleno. Moi, je voulais Yo pouvoir. quiero poder. Moi, je voulais pouvoir. Una bacheca Isaiah. Alléluia. Oh, gloria. Et dit, soit le nom de Dieu. À la grâce. Porque estás en sintonía, adora a Dios. Même qui branchait, adorer mon Dieu. Ahora, cuando quieres desbordarse, Même qui voulait renverser. alabanza al Señor. ¿Cuántos quieren? Combien de monde qui voulait? ¿Cuántos Combien de quieren? monde qui voulait? ¿Cuántos quieren? Qui voulait? ¿Cuántos Combien de quieren? monde qui voulait? Dios, la iglesia quiere. Dieu, l'église La iglesia la quiere. L'église la La iglesia quiere. L'église la La iglesia quiere. L'église la Alléluia. Ay, rabasueca, Isaiah. Urabakishweka, bebe, Isaiah. Oh, Cristo viene ya. Cristo viene Cristo con la cosa. viene ya. Cristo viene bientôt. Despertar, iglesia. Réveillez l'église. Un despertar. Un Un réveillement. despertar. Un Un réveillement. Un despertar. réveillement. La gloria está en este lugar. Gloire ici là. Alléluia. Oh, alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Louange dans bon Dieu. A su nombre la gloria. Non, lui c'est la gloire. A su nombre la Non, mon Dieu gloria. c'est la gloire. Erabakei shikebe Isaiah. Erabaki mama mama shike Isaiah. Ay rabakei Isaiah. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alléluia, gloire. Hay un canto que dice, Il y a un chant qui dit, la iglesia quiere, l'église la voulait, la iglesia quiere. l'église la voulait. Plus pouvoir, bon Dieu. Toca el que está a tu lado, aleluya.
Touchez moun qui va côté là. Dile, desborda. Dis, renversez. Desborda ahora. Renverse, Cunia. Hey, desborda. Renverse, Cunia. Despiértate, desborda. Réveillez, Hey, renversez. desborda. Renversez. Desborda. Renversé. Está lloviendo. Renversé. Está lloviendo. Oh, renversé. Está lloviendo. La pluie a tombé. Llénate, llénate. La pluie a tombé. Remplis. Llénate, dile, llénate, Remplis, llénate, llénate. remplis. Está lloviendo. La pluie a tombé. Llénate, La llénate, pluie a llénate. tombé. Está Remplis. lloviendo. La pluie a tombé. Está lloviendo. La pluie a Está tombé. lloviendo en La este pluie a lugar. tombé a soir. Llénate, La recibe, pluie a tombé. recibe, Remplis. recibe, Recevoir. recibe, recibe, Recevoir. recibe, Recevoir. recibe, recibe, iglesia. Recevoir l'église. Alléluia. Avanza al Señor. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Aleluya, gloire. Aleluya. Pouvoir dans son Jésus. Aleluya. Voilà Saint Jésus, alléluia. Voilà Saint Jésus. Modèle le sang de Jésus. Modèle le nom de Jésus. Alléluia. Yo estaba allí en la iglesia de Den Haag, aleluya. Nous sommes là-bas dans l'église d'En Haag. Estaba batiendo las manos cantando. Nous sommes battus mains chanter. Estaba así como alcabeta, Et aleluya. comme ça, tout le monde qui a cherché faire frapper. Y decía, Et nous avons dit, yo también quiero. moi-même tout Yo me también quiero. Moi-même tout me Yo también quiero. Moi-même tout me Yo también quiero. Moi-même tout me Yo también quiero. Moi-même tout me Porque lo considero un privilegio. Parce que je me considère comme un privilège. Qué precioso es sentir el fuego de Dios. Qui précieux c'est sentir du fait bon Dieu. Yo soy su pastor, me respetan. Moi c'est pasteur, moi je respecte. Es un privilegio para Respete. ellos que yo lo abrace. Et c'est un privilège pour nous embrasser l'autre. Pero cuando estamos danzando es Dios quien nos está tocando. Mais là qu'on a fait mouvement, on a dansé, c'est bon Dieu qui a touché nous. Cuando estamos hablando en lengua es el Espíritu Santo On a parlé langage, c'est cet esprit que presta mis cuerdas qui vocales. prête gorge moi là. Cuando estamos moviendo así como locos, On a couru comme ça comme un fou. no somos locos. No pas faux. Es el poder de Dios. C'est pouvoir bon Dieu. Y yo lo consideré un privilegio, Moi considéré comme privilège. algo grande. Un gros bagage. Y lo deseaba, Moi qui désire ça. lo querría, Moi te vlel. lo pedía, Moi te vlel. lo Moi te anhelaba. gueule en ville. A veces te sientes vacío, Et la vacía, femme sentir vide. y el poder viene y te toca, Pouvoir descendre et toucher nous. te da aliento, Donne nous force, te courage. motiva. Motiver. Yo no puedo vivir sin la llanura. Vivre sans dimension. Necesito que mi Dios me toque cada día. besoin de toucher Y chaque no jour. se vaya. ¿Cuál vaso representa su vida? Aleluya. Et qui laisse dans le verset qui représente la vie. Y perdóname, el vacío no está. Aleluya. Et pardonnez-moi, vide la pas là. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Es bueno cuando la palabra sale, Les bons là qui parole la sortie, analizarlo para usted. analyser le pour vous. Oh, yo soy ese vaso. Oh, moi c'est comme ça. El que no está en la pantalla. Monde qui ça qui pas dans ¿Y qué vas a l'écran. hacer? ¿Qué vas a hacer? Qui sont prêts à le faire? ¿Has constatado Ou constater cuál vaso tú eres? qui verrouillé. ¿Qué vas a hacer? Qui sont prêts à le faire? La medida del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mesure cet esprit dans la vie nous. Puede haber diferentes medidas, Il va y avoir hermanos. différentes mesures frères et sœurs. Y tenemos que llegar acá, Nous devons arriver jusque là. acá, Jusque là. acá. Alabanza del Señor.
Hermanos, cuando vayamos de esta tierra, Frère, c'est vrai que nous quittons ça. hay que dar un testimonio allá arriba. Besoin qu'il y ait un témoignage en l'air. Lo que usted hizo en el trabajo, Ça que vous faites dans le travail, amén, toda su prosperidad aquí en la toute tierra, prospérité sur terre, no le sigue allá. il va suivre vous en l'air. Lo que le sigue Ça que vous suivez, es lo que usted hizo por el c'est Señor. ça que vous faites pour le Seigneur. Las vidas que usted cambió, La vie que vous changez, transformó qui transformé, por ser instrumento de Dios. parce que vous êtes instrument bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. Seguimos. On continue. Entrega. Remettre. Alabanza al Señor. Amén. Usted ve ahí un hombre parado ahí, Où est là, il y a un homme qui campé, un otro de rodillas, il y a l'autre sous genou, lui. cabeza abajo, Tête en bas. totalmente Totalement, a la sumisión del que está allí. dans soumission, dans ça qui campé. No pude encontrar otra foto. Vous Amén. pouvez rencontrer une autre photo. Dios no está así. Alabanza Bon al Dieu Señor. pas comme ça. Pero esto es entregar Mais ça, c'est remettre. la medida Dans le mesure de que usted de vous-même, puede poner, capable de mettre, rendir su voluntad. descendre, rendre volonté. Y en nuestra vida hay tres voluntades, ¿o no? Et la vie, nous, c'est. Hay tres, Il y a trois volontés. volonté. Trois volontés. Tres. Amen, trois. La de la carne, C'est chair, el alma, des chairs, des âmes, el espíritu. de l'esprit. Alabanza al Señor. Cada uno quiere. Et chacune voulait. La carne quiere algo, el espíritu quiere otra cosa. Chair voulait bagaille, l'esprit voulait l'autre bagaille. Y a veces el alma no sabe qué decidir. Et Aleluya. des fois, l'âme n'a pas compte qui ça peut décider. La medida Mesure de rendir nuestra voluntad de rendre volonté, nous, a la disposición del dans la Señor. disposition Seigneur. Eso es entrega. C'est ça qui c'est remettre. Alabanza al Señor. Y cuando uno está entregado, Et là, comme on remet, Dios lo va llenando más y más y bon Dieu más. prend plus et plus toujours. Alabanza al Señor. A la merced, Non, amén, de Dios. non, descendre, en soumission de mon Dieu. Lo que este dice, Ça qu'il dit, este hará. c'est ça qu'on va faire. Sin reserva. C'est comme ça, serviteur aille. Hay medida Il y a une mesure de entrega. de remettre. Voy a ilustrarlo con un entrega. On va illustrer. ¿Qué ve usted ahí? Qui ça est là? Está guindando, se dicen, Coquet. colgando. Amén. Está, Les coquets dans le branche bois. amén. Pendier, alors? Pendier. Y su única salvación Et unique délivrance là, es ese árbol. c'est branche bois. Si lo suelta, Si la guéri, se cae, la tombe, se muere. la mourir. Amén, hermanos. Toda su confianza está en ese árbol. Toute confiance là, c'est dans le pied bois ça. Si se cansa, se cae. S'il fatigué, la tombe. No se puede cansar. Il n'est pas qu'à bouquet. Tiene que seguir allí. Il doit continuer à là. Porque si se cansa, Parce que s'il bouquet, suelta, il la gueule, se cae. la tombe. No se puede il n'est cansar. pas qu'à bouquet. Ese árbol es todo para él. ¿o Le no? pied bois ça, c'est tout pour lui. Ese árbol es su todo. Le pied bois ça, c'est tout lui. Si ese árbol se rompe, muerto. Si vous cassez, la mourir. Alabanza al Señor. Estás dependiendo de ese árbol. Il dépend des Aleluya. pieds bois ça. Y no lo puedes Il soltar. ne va pas quitter. Así tiene que ser nuestra relación con Dios. C'est comme ça la relation nous doit y Cuando bon estamos Dieu. entregados. Quel est que nous remettre? Total dependencia del Señor. Total dépendance de bon Dieu. No puedo soltar ni una Nous mano. ne pas quitter le Seigneur, mais Porque corre el riesgo parce qu'on a couru risque de caer, de tomber, de perder, de perdre, de morir. de mourir. Ese palo Et pied bois ça, es mi todo. c'est tout pour moi. Alabanza al Señor. Entrega Remettre, es la medida en que dependemos de Dios. c'est mesure que nous dépend de bon Dieu. ¿Cómo y cuánto usted depende de Dios? Comment et qui là dépend de bon Dieu? Hay límites. Ou bien qu'il limite. Alabanza al Señor. Nuestro texto central en esta noche, hermanos. Verset central nous a assez, frère Sem. Y antes de ese texto, Et avant le verset, hay este plache. il y a une feuille là. Amén. Aquí dice effort, Il dit esfuerzo, effort, surrender, entrega, remettre ou bien rendre, rendirse. Cada descendre. uno muestra otra dirección, Chaque une a montré dans l'autre direction. porque no son iguales. Parce qu'il n'est pas égal. Alabanza al Señor. El esforzarse Faire effort y el rendirse. et rendre ou descendre. Cuando no estamos entregados, Les qui ne pas remettre, tenemos que nous esforzarnos. devons faire effort. Alabanza al Señor.
Pero no es necesario Mais il n'est pas nécessaire. si usted está rendido, Si vous descendez, entregado. remettre. Hechos 9:5 Travail 9, 5 al 9. à 9. El encuentro de Pablo Dans la rencontre, Paul là, y Dios. et avec bon Dieu. Pablo tenía todo. Paul te gagné tout. Era popular. Il était populaire. Era líder Il était leader. en su religión, Religion là. en el judaísmo. Religion judaïsme. Pero en el camino Mais dans le chemin, se encontró il con rencontré el Rey de Reyes, avec roi tout royaume, con Jesús. Jésus. Para la palabra del Señor. Amén, hermanos. Amen, frère. Nosotros también un día Nous-mêmes, tous un jour, nos hemos encontrado con Cristo. nous rencontrons à Christ. Qué cosa más preciosa Qui va plus précieux, que pasó en mi qui vida. passe dans la vie. El día que encontré a Jesús. Que jour, nous rencontrons avec Jésus. El día que Jesús me encontró. Que jour que Jésus rencontré. Qué tremendo. Qui belle bagage ça. Qué precioso. Qui précieux. Gracias, Padre, Merci, papa. por encontrarme, Quand tu rencontré, por tener misericordia de mí. tu as miséricorde pour moi. Dios le tumbó. Bon Dieu, frappez la terre. Alabanza al Señor. Pero cuando queremos servir al Señor, Parce que là, que nous voulons servir Seigneur, tiene que haber un cambio de rumbo doit gagner un changement de direction. total. Total. ¿Quién eres, Señor? Qui nous est, Seigneur? Yo soy Jesús, Moi, c'est Jésus. a quien tú persigues. Moun nous a persécuté. Dura cosa Bagay la dit en pile. es dar Ça qui dit, c'est là que vous shootez contra el aguijón. contre point de fer. No puedes vencer Vous pas capable de gagner. peleando con Dios. Gourmet, et puis gagner gourmet contre bon Dieu. Y Pablo, temblando y temeroso, Paul t'a tremblé, te père. dijo: Il dit, Señor, Seigneur, ¿qué quieres que yo haga? qui ça vous voulez pour me faire? Y pregunto, Et m'a posé la question. ¿qué esfuerzo hizo Pablo? Qui est fort Paul te fait? Anaida. No, aquí. Là. ¿Cómo? Ningún esfuerzo. Il n'a fait aucun effort. Estaba entregado Il te remettre. desde su entrega. Depuis il remettre. ¿Qué quieres que yo haga? Qui ça vous voulez pour me faire? Amén, cayó de rodillas. Il tombe descend sur genoux. ¿Qué quieres que yo haga? Qui ça vous voulez pour me faire? Tú eres mi Señor. Ou c'est Seigneur moi? Yo soy tu siervo. Ou c'est ¿Qué serviteur? quieres que yo haga? Qui ça vous voulez pour me faire? Estoy a tu disposición. Moi à disposition. ¿Usted se atreve a decir Dios eso? Ou osez dire bon Dieu ça? Mira solamente una, aleluya. Gardez seulement une. Ni su esposa alabanza. Même Jesús. madame li. ¿Usted se atreve a decir eso? Ou osez dire ça? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seigneur, qui ça vous voulez pour me faire? Pastor, imagínese si Dios me dice, Pastor, vaya a África. Parce que imaginez si vous dites moi, allez en Afrique. Alabanza al Señor. Pero Pablo no pensó. Mais Paul va penser. Él pensaba. Il te pensé. Él encontró a Dios. Il rencontré avec bon Dieu. Estaba persiguiendo a Dios. Persécuté bon Dieu. Y encontró a Il Dios. rencontré avec bon Dieu. Alabanza al Señor. Alléluia. Lo que él pensaba que amaba, Ça qu'elle te pensait qu'elle te remet. pero que no tenía. Mais elle pas de Él gagner. encontró a Il Dios. rencontré avec bon Dieu. Alabanza al Señor. Moi, je n'ai bon Dieu. No me importa los demás. Ça va importer de plus. ¿Qué quieres que yo haga? Qui ça vous voulez pour me faire? ¿Qué quieres que yo Qui ça haga? vous voulez pour me faire? Hay gente que no puede decir eso. Il y a des gens qui va dire ça Porque comme van ça. a pensar. Ils vont le penser. Imagínese. Imaginez. Si Dios me dice, Si bon Dieu dit, retírate del trabajo. Retirez notre travail là. Imagínese. Imaginez. Si Dios me Si bon Dieu dice, dit moi, vaya a China. allez la Chine. Imagínese. Imaginez. Si Dios me Si bon Dieu dit dice. moi, Y por eso no se atreven a decir. de vous n'avez pas osé pour dire. ¿Qué quieres que haga? Qui ça vous voulez pour me faire? Esa frase Phrase ça, es una frase de entrega. c'est une phrase de remettre. De demostración de entrega. Démonstration de remettre. Cuando para el Señor. Mais quand le Seigneur. Y el Señor le dijo, Le Seigneur dit, levántate. levez. Se levantó. Il levez. Entra a la ciudad. Entrez dans la ville là. Llegaron a la ciudad. Entrez dans la ville là. Ahí se te dirá. C'est là il va dire. Ahí se te Là il va dirá dire. lo que Ça vous debes doit hacer. faire. Amen. Él era un hombre que él tomaba sus decisiones. C'est un homme qui te prend décision yo. Tenía carta de los Il ancianos te une lettre ancien yo dans para main. ir como líder a perseguir a los Pour cristianos. aller comme un leader parce qu'il était chrétien yo. Pero ahí se entregó al Señor. Mais là il remet le Y Seigneur. ahora el Señor le está dando Et quand le instrucciones. Seigneur instruit, Levántate. levez. Entra a la ciudad. Rentrez dans la ville là. Y espera allí. Il restez tendu là. Allí se te va a decir C'est là il va le dire. lo que debes hacer. Ça vous pour faire. Ya no eres tuyo. Vous n'êtes pas moi encore. Eres mío. C'est moi-même. Deja de gobernar tu vida. Suspend gouverner la vie. Pon tu vida en mi mano. La vie ou mettez le Dice même. Dios en esta noche. Si bon Dieu a choisi, hein. Puedes acumular mucho. Comment est-ce qu'il la pile? Pero si no está en voluntad, Mais si vous pas dans volonté, yo soplo en tu bendición. souffle bénédiction.
levántate, levez, entre la ciudad rentrez dans la ville là. y se te dirá Et on va dire lo que tú debes hacer. ça que vous devez faire. Alabanza al Señor, adora a Dios, Adorez bon Dieu là. adora su nombre. Adorez non lui. Y los hombres que iban con Saulo Et monsieur qui était ensemble avec Paul là, Saul, alors, quedaron asombrados. il aurait été sombre, il saisi. Amén. Il Asombrados. saisi. Y escucharon la voz, Il allé voir, mas no vieron a mais nadie. il pas ouais personne. Entonces Saulo se levantó Eh bien, Saul levé, conforme lo que esa voz le dijo. selon Jean qui voit te dire là. Abrió los ojos, Il ouvrit les yeux, pero no veía nada, mais il pas ouais rien, a nadie. personne. Dios tenía que traer un rumbo diferente. Bon, on a besoin de venir ou bien virer dans une direction différente. Cuando vemos, Là que nous cuando podemos andar, nous pas marcher. nosotros queremos decidir, Nous voulons décider. tenemos actitudes. Nous avons attitude. Ahora él está ciego, Qu'on y a avec. se tiene que dejar guiar. Nous quitter le guider. Así Dios nos quiere, C'est comme ça bon Dieu voulait como nous. si fuéramos Tant ciegos. que nous avec. Dejarnos guiar Del guider, de la mano Por prendre del nous. Espíritu C'est Santo. l'esprit. Alabanza al Señor. Él no podía Il pas ver, qu'à ouais. estaba entregado. Il te remettre Alabanza al Señor, al Espíritu Santo. dans cet esprit. Donde esa gente le llevaba, Côté que Mounio te mené, tenía que ir. il devait aller. Alabanza al Señor. Tenía que seguir. Il devait continuer et suivre Amén. Y con humildad. avec humilité. Ven, Saulo. Venez Saul. Amén. Párate ahí. No puedes ir delante, ¿no ves? Camper la bacade, allez parce que pas ouais. Avec. Alabanza a Jesús. Amen. Él no puede hacer muchas cosas. Il va pas faire un pile bagaille. Si comienza a decir, ¿qué está pasando? Si commence à dire ça passe, la blague est meilleure. Camina ahora, no. Et même marcher kounya non. No puede ver. Il pas qu'à ouais. Tiene que Il depender dépend del que le está llevando. des moun qui mené là. Ahí tu mano está sudado. Et les gars, il met No on se souhait, camina tú mais on solo. souhait bien continuer chez moi là pourquoi. Tenía que soportar Il doit supporter esa mano mais ça que le gusta sudar. et qui me Aleluya. souhait. Alabanza al Señor. No. Oui ou non? Ven para acá. Venez là. Tenía que seguir Il doit suivre. donde ellos lo guiaban. Côté yo te mené. Así el Espíritu Santo C'est comme ça cet esprit quiere hein. hacer con nuestras Il vidas. voulait faire que la vie nous. Y él tenía que confiar Il devait que confier. esa gente le llevaba a la Moun ciudad. qui mené la ville là. Él tenía que confiar De se confier. que va a llegar La privé. al lugar donde Dios lo quiere. Dans place ou bien dans lieu côté bon A Dieu su plaît nombre la là. gloria. Dans nos Dieu c'est la gloire. Así el Espíritu Santo C'est como ese espíritu. nos quiere llevar de Il la voulait mener mano la main nous. sin obstáculo. Sans obstacle. No te detienes. Il va El calmer. Espíritu Santo no puede estar. Así es difícil, ¿no? No puede estar. No, tiene que ir fácil. Non, il est facile. Porque mi Padre es omnipotente. Parce que papa c'est Es el omnipotent. Altísimo. Il c'est Dieu de très haut. Yo lo confío. Me confie. Él sabe lo que hace. cosas la fe. Le sigo ciegamente. Ma suivi Me aveuglément. entrego al Ma Señor confiance al Señor. completamente. Complètement. Sin reserva. Sans Yo réserve. soy su esclavo. Moi c'est esclave. ¿Qué quieres que yo haga? Qui ça voulez vous me faire? Un aplauso al Señor en esta noche. Acclamer pour le Seigneur soir. Y llevándole por la mano, Et il prend les meneli le metieron en Damasco. et puis il mettait dans Damasque. Con la palabra del Señor. Donde estuvo 3 días Quand il était joué pendant pour 3 jours. sin ver Sans ouais, y no comió il va pas manger ni bebió. ni boire. No voy a hacer nada más On va le faire rien encore hasta que Dios me indique. jusqu'à ce que bon Dieu indique. Ese hombre estaba entregado. Nom ça a été remettre. Alabanza al Señor. Déjame verla ahora. Eso era la introducción, hermanos. C'est ça qui c'est l'introduction frère Michel. Vamos a ver en este estudio On a regardé nous allons regarder ça. la relación entre la entrega Relation entre remettre y la llenura. et dimension. Entre ellos sí hay una relación. Entre eux même oui, il y a une relation. La entrega y la llenura. Remettre et dimension. No hay relación entre entrega y búsqueda. Pas une relation entre remettre et chercher. Búsqueda tiene influencia Chercher qui influence sobre tu entrega, sur remettre. pero no hay una relación directa entre ellos. Mais pas une relation directe entre eux. Y vamos a ver Nous allons voir señales de la salvación signe de délivrance y de la llenura. et dimension. La conclusión, Conclusion, el consejo final. conseil final. Amén, hermanos. La relación entre la entrega Relation entre remettre y la llenura. et dimension. Hay una Il y a une relación relation entre esas dos. entre deux ça yo.
Y con esto terminamos. Et avec ça, on a terminé. Voy a mostrar un diagrama, Je hermanos. vais montrer un diagramme. Eso es un diagrama. Ça, c'est un diagramme. Alabanza al Señor. Ahí, sí, exacto. Amén. Eso es un diagrama. Ça, c'est un diagramme. Diagrama, ¿no? Diagramme. ¿Y qué dije? ¿Y cómo es? Ok. Una diagrama. Gracias. Un diagramme. No, no una. Un diagrama. Un diagramme. Porque es masculino. Parce que le masculin. Y esta línea, hermanos, Et ligne ça, frère Msem, es la relación relation entre este lado, entre este palo, en bois, ellas, esta línea ligne là, y esta línea. et ligne ça. Esta línea sobre esta línea Et sur ligne ça, dice algo, les yeux bagaille, amén, dice algo de esta línea les yeux bagaille de ligne ça, y dice algo de esta et línea. les yeux bagaille de ligne ça tout. Amén, hermanos. Aquí esta línea lo llamamos llenura, Là, dans la ligne ça nous relève dimension, llenura, dimension, y esta otra, et l'autre là, la entrega. c'est remettre. Hay una relación entre la entrega y la llenura. Il y a une relation entre remettre et dimension. ¿Usted vio ese punto? Ouais, point, Aquí, là, ¿cómo es la entrega? comment remettre là? Cero. Zéro. ¿Y la llenura? Et dimension, ¿Y la llenura? et dimension, Cero. zéro. Amén. Y allí Et là, vemos que, mira aquí, ouais, ya hay entrega là, il y a remettre. y también hay llenura. Et il y a dimension. ¿La entienden? Est-ce que nous comprenons? Es un poquito de de matemática. Les petits gens mathématiques. Aquí, Là, si lo mires en la barra de entrega, si nous mesurons un bâton remettre là, hay más entrega, ¿o no? il y a plus remettre. Y si lo miras en la barra de llenura, Et si vous mesurez bâton dimension 1, comparado de aquí a allá, comparé là et là-bas, hay más llenura. il y a plus dimension. Y aquí Et puis là, hay aún más jusqu'à présent, il y a plus toujours. entrega Remettre que corresponde qui correspond con más à plus llenura. dimension. Y allí, Et puis là, aleluya, una entrega remettre total, ¿o no? total. Y aquí, Et puis là, más llenura plus dimension. desbordándose, ¿o no, hermanos? Renversé. Pues hemos dicho que aquí, Et bien nous dit là, amén, cuando no hay entrega, là qui pas de no hay remettre, llenura, pas de dimension. está cero, Zéro. eres no salvo. Ou pas sauvé. El que es salvo Il y a monde qui sauvé, ha entregado su vida al qui Señor. remettre dans la ville dans Seigneur. Si no tienes entrega, si no tienes entrega, no tienes llenura. Si vous pas remettre dans vous-même ou pas de dimension. Amén, hermanos. Los que están allí, Et ça qui là, aquí, cero. zéro, hein? Pastor, yo soy cero. Et passer moins zéro. Estás perdido. Ou perdu. Hay que arrepentirse. Ou de repentir. Hay que entregar al Ou de Señor. remettre dans Seigneur. Si no estás allí, alabanza al Señor. Si vous pas là. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, Et nous remettre la vie dans Seigneur, la salvación, dans la délivrance, hay entrega. qui remettre. Inmediatamente, ¿qué? Immédiatement qui ça? El Espíritu Santo viene a vivir L'Esprit a venu habiter en nuestra vida. dans la vie. Nous. Hay llenura. Qui dimension? ¿Me entienden? Est-ce que nous comprenons? Moi? En la salvación, La el délivrance, Espíritu Santo viene a vivir en tu l'Esprit a vida. venu vivre dans la vie. Hay llenura Qui dimension? y hay entrega. Et qui remettre. Sin entrega, Sans remettre, cero. zéro. Vuelve a alabar al Le Señor. câble le Seigneur. En el bautismo Dans le baptême là, hay más il y a plus entrega remettre y más llenura. et plus dimension. Amén. Todo esto puede estar aquí. Et bien tout ça est capable là. Si usted como Pablo C'est au même temps que Paul, se entrega inmediatamente. vous remettre immédiatement. Pero es difícil, ¿o no? Mais il est difficile, oui ou non? Oh, dejar ese carácter, qué difícil, ¿o no? Oh, quitter le caractère ça, quitter le difficile. Aquí, en este punto, Il a un point, hein? más entrega Plus remettre. y los dones comienzan a manifestar en tu vida. Et donc, comment se manifester dans la vie? Hay más llenura. Et plus dimension. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
Son medidas de entrega. C'est mesure remettre. Y en este punto, Et dans point ça, fruto del Espíritu Santo, fruit cet esprit a entregado, remettre. que el Espíritu Santo tomó control L'esprit de a tu pris vida. contrôle dans la vie. Amén, hermanos. Y el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en tu Il faut vida. l'esprit aller manifester dans la vie. ¿Dónde estás? Qui côté où est? En esta línea. Dans la ligne là. ¿Dónde estás? Qui côté où est? Tu entrega Remettre y tu llenura en et esta noche. dimension. Qui côté où est à soir? Podemos estar de pie. À nous lever camper El altar está et bien. puis l'hôtel là l'ouvrir. Pase libremente a hablar con tu Dios. Passez librement vinn parler avec Dieu là. Si en cualquier parte Dios te ha hablado, ven. Si dans n'importe partie bon Dieu parle avec vous fini. Ven a hablar con tu Dios. en Vinn esta parler avec Dieu là soir. Dios. Cierra y candela de rodillas, aleluya. Nubia di gloria. Pasa a hablar con tu Dios. aleluya. Passez vinn parler avec bon Dieu là. Es importante expresar Il est important pour expresser. con tu Dios, Avec aleluya. bon Dieu. ¿Dónde estás? Qui côté où est? Ven, pasa el altar, habla con tu Dios. Vinn passer devant l'hôtel là parler avec Dieu là. Ven a expresarte con tu Señor, Et aleluya. expresser dans Seigneur. Ven a entregarte al Il Señor. remettre devant Seigneur. Espíritu de Dios. Por el viento comisazo, clave, de gloria tama y va llenando el lugar. Agua te grandía para avivamiento tu lugar. Y un gobierno costó me move son de Dios. Ora que papia se litera te obedecer. Preparado mi rumbo al lugar que te sacudí. Deriva a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia vos hacia mi fe. Y en tu espíritu llena voy iglesia, los ángeles por gloria vivimos trabo poder. Diriva a mí, Espíritu Santo, solamente por presencia vos hacia mi fe. En tu espíritu y llena voy iglesia, los ángeles por gloria vinimos por poder. Y un vez más, y que mi me vaya over, y que mi que vaya over, y piñen a mí. Un vez más, y que mi que vaya over, y que mi que vaya over, y piñen a mí. Un vez más, y que mi que vaya over, y que mi que vaya over.
Ponte de pie en esta noche y quiero tener el altar, aleluya. Levez camper et puis restez devant l'autel là. Vamos a cantar ese cántico junto aquí en el altar, aleluya. On a chanté chanson ensemble devant l'autel là. Durante este fin de semana vamos a hablar de este tema, aleluya. Pendant toute fin de semaine, ça nous va parler des thèmes Vas a ça. hablar con tu Dios. Continuez par la bon Dieu là. Vamos a estar dando más tiempo después del mensaje para hablar con tu Dios. Après le message, il va y avoir plus de temps pour continuer par la bon Dieu. Ahora cierra tus ojos y canta este cántico, aleluya. Fermez les yeux, chantez chanson ça. Con confianza, alabanza a En Jesús. confiance. Dios te ha escuchado, Bon aleluya. Dieu, écoutez-vous. Dios te ha escuchado. Bon Dieu, écoutez-vous. Dios te ha escuchado. Écoutez-vous. Aleluya. Alléluia. Y para mí, Espíritu Santo, solamente por presencia vos habité. Y en tu espíritu llena por iglesia, los ángeles damos gloria, vinimos damos poder. Lléname, Espíritu Santo, solamente por presencia vos habité. Y en tu espíritu llena por iglesia, los ángeles damos gloria, vivimos con poder. Y lléname un vez más, y que mi cueva vaya over, y que mi cueva vaya over, y lléname un vez más, y que mi cueva vaya over, y que mi cueva vaya over, si me lléname un vez más, y que mi cueva vaya over, y que mi cueva vaya over, y lléname un vez más, y que mi cueva vaya over, 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 y lléname un vez más, y que mi cueva vaya over, y que mi cueva vaya over. Gracias, Señor, gracias. Merci Seigneur. Den aplauso en esta noche. Acclamez pour cette Den semaine. aplauso, aleluya. Acclamez-les. Te adoramos. Adorez-vous. Te adoramos. Adorez-vous. Espíritu Santo, te adoramos. Adorez-vous. Jesús, te adoramos. Adorez-vous. Te adoramos. Te adoramos. Padre, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, gracias. Merci. Gracias, mi Dios. Merci mon Dieu. Gracias, mi Rey. Merci mon roi. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Gracias, mi Dios. Merci mon Dieu. Te damos gracias. Nous disons merci. Oh, gloria al Señor. Gloire à Jésus. Y vamos a continuar la alabanza a Et Jesús nous allons continuer con este tema. avec thème ça. Nos vamos a detener y repetir Nous allons camper, répéter. alabanza al Señor. Que Cristo Parce viene que ya. Christ a fini prompt Cristo très bientôt. viene ya. Christ a fini tal comme ça. El que está vacío no sube. Il y a un monde qui vide, pas capable de monter. El frío no sube. Fred, pas capable de monter. El tibio no sube. Tiède, pas capable de monter. Por eso Dios quiere llenar su iglesia. Nous ça bon Dieu remplir plein l'église. Dios va a soplar. Dios On está va souffler, soplando. la souffler. Él está La soplando. souffler, la souffler. Él está soplando. La Él está souffler, soplando. la souffler. Él está soplando. La sobre su souffler, la pueblo. souffler, la souffler. Aleluya. Aleluya. Gracias. Merci.
tomar asiento en esta noche. Prends place ce soir. Hay una petición de oración, pero no recuerdo quién lo mandó y no lo encuentro, para una familia brutal allá en Curazao. Aleluya. Il y a une prière, mon pasteur. ¿Dónde? En clamor, alabanza a Jesús. Hermanos, ¿qué tenemos este sábado? Samedi qu'a vinn avec ça nous va gagner, frère Samuel. Tenemos ayuno, hermanos. ¿Quién no recibió esa invitación? Qui moun qui va recevoir invitation. Alza tu mano y los sugieres te van a dar Feye pour jeune là. esa invitación. Aleluya. Levez main ou après Vamos a estar todos à nous tous venir en este ayuno. dans jeune ça. Si por causa de salud usted no puede ayunar, Si pour à cause santé ou pas capable faire jeune, alabanza al Señor, venga de toda forma de a tout orar, gens venir prier. a buscar al Señor. Venir chercher Seigneur. A las 4 comenzamos el ayuno este sábado en nuestra N'a casa. commencé jeune ça à 4h samedi la caille nous. Pues a las 4 usted termina de comer Eh bien à 4h c'est dernier qui est mangé. y a las À 6, 6h, amén, estamos aquí en este lugar el sábado, n'a ici là dans samedi. clamando al Señor. Relais devant Seigneur. Alabanza al Señor, rogando a N'a Dios supplié bon Dieu y tocando este tema. et puis aussi j'ai touché thème ça. Alabanza a Jesús, amén. Y el domingo desde las 9 estamos aquí Dimanche depuis à 9h du matin n'a visite là. y continuamos así hasta las 12. N'a continué comme ça jusqu'à midi. Tomamos media hora pausa N'a pris 30 minutes de repos. y seguimos en este ayuno clamando al N'a Señor. continué à jeûne, n'a continué relais devant bon Dieu. Amén. Tenemos las peticiones generales. Nous avons une prière générale yo. Amén. Y sus peticiones personales. Et nous avons une prière personnelle. Y clausuramos este ayuno el domingo a las 4 con una santa cena. N'a clôturé ou bien n'a finalisé jeûne ça à 4h dimanche avec une sainte scène. Es nuestro mes de búsqueda intensivo. C'est un mois de chercher intensif. Venga, no se quede en casa. Venez, pas arrêter la caille. Amén, hermanos. Amen. Y el lunes Et lundi, salimos para Barranquilla. n'a sorti pour Barranquilla. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar antes de clausurar Nous allons prier avant de terminer. por Julie, hija de Calais, hermana de Neni, de Wendy. Pour Julie, c'est Wendy. C'est Wendy, petite Calais. Amén. Está casi listo para dar a luz, Il est presque accouché. para que todo salga bien. Pour tout le bagage sorti bien. Y también hay una oración Et tout, il y a une prière. Il y a une Amen. prière. de familia brutal. Famille brutale. No lo encuentro. Amén. Había una oración, familia brutal pidió una oración para una persona que iba a ser hospitalizada. Famille, ça m'a dit une prière pour un monde qui va. Y orar por la familia brutal porque parece que el cáncer atacó a esta familia. Et c'est semblé que quand c'est attaqué famille brutale. ¿Sabían que Priez pour lui. 50% de las personas en este mundo consiguen cáncer? Nous connaissons 50% monde dans le monde ça fait cancer, joue un cancer. Es algo terrible del C'est diablo, un aleluya. terrible diable là. Es algo terrible. C'est un terrible. Están muchas personas, hermanos. Il y a un pile monde. Vamos a reprender ese espíritu de muerte. À nous réprimander l'esprit mort ça. No encuentro, creo que es Anushka Frutal que pidió esta oración. Je crois que c'est Anushka Brutal qui m'a dit prière. Amén. Y no sé dónde, no, vamos a orar por ella, amén. Gloria a Jesús. Que Dios glorifique en esa persona que es hospitalizado. Que bon Dieu glorifie dans le monde ça qui est hospitalisé. Amén. Y que su familia, Et famille. alabanza al Señor. Reprendemos el espíritu de muerte sobre su familia. Pour Amén. nous réprimander l'esprit mort ça à sa famille. Oración también para Hubert, Prière pour Hubert. el tío de hermana Wendy, Tonton c'est Wendy. Rumán de Nosman Calais. C'est frère, c'est Kalai. Y nada constata cáncer también. Ils ont constaté qu'il y a un cancer Hope avanzar, ¿no? qui est très avancé. Hope avanzar, alabanza al Señor. Vamos ahora para Domingo García, Nous allons prier pour Domingo Garcia. para un milagro. Pour un miracle. Sufrió un infarto Il souffre cœur, il fait cœur. y está grave en República Dominicana. Il est grave dans la République dominicaine. ¿Quién conoce a Domingo García? ¿Usted lo conoce? Qui me connaît? Dominga. Ah, Amén. Vamos a orar, hermanos. Dominga. En San Domingo. ¿Es familiar suyo? ¿Suya? Casi hermano.
Vamos, cerramos nuestros ojos, bajamos nuestra cabeza, On hermanos. ferme genou de baisser tête nous frère Samuel. Vamos a orar. On nous prie. Tata Santo Dios, Pas bon Dieu. mi repetición de anuncia frutal, Mais bi Señor. prier à nous frutal. A vos hay persona que la vista cuando del hospital, Ou connaît Señor. monde ça qu'il dit qu'il hospitalisé. Guardo operar, Dios Qui est mío. opéré Seigneur. Esa situación. Situation ça. Que te vista también, Señor, en su familia, te viene con cáncer, C'est la Señor. famille Seigneur qui en pile monde qui a cancer Seigneur. Tata Santo, te presentamos también Hubert, On a présenté au Hubert, Román de Calais, Lena, Señor. frère Kalai, frère Lena. Tata Santo, que también tiene cáncer, Lui même Señor. tout Seigneur il a cancer. A vos acaba por menos pedimos, Dios Seigneur mío. qui te connaît avant nous demander. Pero porque nos pedimos, Mais on Señor. voulait pour nous demander. Nosotros tomamos autoridad Na autorité. de bebida na aquí. Sur monde ça. De nombre de Dans le nom de Jesús. Jésus. Nos reprende Na reprimandé. espíritu de morto. L'esprit de mort. Abandonar. E culpa na aquí. Cosa De nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Está tomando autoridad. Na autorité. De cáncer aquí. Su cáncer está. Riba Hubert su Su vida. Hubert, Familia brutal, Famille aleluya. brutal. Nos Na reprende. reprimandé. De nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. La maldicioné. Na maldicioné. Seca. Cherchez. Abandonar culpa Abandonar na aquí. cosa yo. La galos. Quitte-le. Espíritu de morto, la galos. Sorti l'esprit Espíritu de de mort. morto, la galos. L'esprit de mort sorti dans lui. La galos. Sorti dans lui. La galos. Sorti dans lui. E dei llaga de Cristo Dans le blessé Jesús. Jésus. Sanidad te van a comprar. Guérison reste acheté. Oh, Espíritu Santo, obra sanidad. L'esprit fait un miracle, fait un Te que travail. piden aquí. Non, vista. Date mi vida que te no hospital, C'est Señor. imbécile avec O l'hôpital. anuncio que te pide oración Et pe. nous avons de prier pour lui. Glorificamos mes en su vida, Glorifions la tata. vie du Seigneur. Padre, mira Dominga García, Señor. C'est Dominga Que Garcia. tuvo un infarto, Dios. fait que, Señor. Anulo, Señor. Mais annulez, Señor. Este proceso de muerte. Processus mossa. Anulo ese espíritu de Annulez muerte. l'esprit mossa. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Reclamo vida. On réclame la vie. Para Dominga. Pour Dominga. En el nombre de Dans le Jesús. nom de Jésus. Glorifícate, Glorifions Jehová. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Mandamos tu palabra Nous voyons viva parole vivante là. a estas vidas. Sous Moulsa. En el nombre de Jesús. No, no, Cabecea. En el nombre de Jesús. No, no, En Jésus. el nombre de Jesús, Non, non, Dios. Jésus, bon Dieu. Mira, Julie, Señor. Mais Dieu, Seigneur. Posiblemente ya Domingo ahora te da una luz, Señor. Possiblement dimanche, ça lié pour la Toma coucher. dominio, toma control. Prends contrôle, Seigneur. Me parto aquí, Señor. accouchement, ça, Seigneur. Guarda Julie, guarda Jesús, Protégez, Señor. protégez petite la Guarda Seigneur. su vida. Protégez la vie. Y guarda la vida de Yu aquí, Protégez Señor. la vie petite ça. Oh Dios, en nombre de Jesús. Bon Dieu, dans le nom de Jésus. Le puedo entregar su vida a vos, Qui a Tata remettre Santo. la vie là au même, Seigneur. Delante yo aquí, Señor, Leve de familia. petite sa famille. Que vos caminarán, Dans le chemin, on guardé. protège. Cuidé, te rogamos, Prends Dios. soin de mon demande au Seigneur. En nombre de Dans le nom de Jesucristo. Jésus-Christ. Amén. Amen. E gloria da Pablo, Señor. Toute gloire, c'est pour même, Seigneur. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu béni, frère Samuel. Dios bendiga a los seguidores. Bon Dieu béni, c'est là qui branché. Usted ya sabrá. À samedi, 6 horas del lugar que alabanza. 6 heures, ici, là. Amén. Dios bendiga a mi hermana. entrego yo a ti, siendo yo malo, moriste en la cruz por mí. Quiero servirte, oh Dios, también sufrir yo por ti, pues tú sufriste también por mí en cruenta cruz. Si te sientes triste, si te sientes con algún dolor, algo pensar en tu vida, si no sabes qué hacer, si te sientes desechado, dile: Señor, toma mi vida en tus manos, Señor. Si te sientes destruido, ven donde el Señor. Él te tomará en sus brazos y como un vaso roto, un buen alfarero, te dará forma de nuevo el Señor. Puede hacer de ti una nueva criatura. Ven a los brazos del Señor y dile: Señor,